شر اسرائیل و رخصتنا حماس کتیه مها خویا سیمین دا بلی ویرانی و قربانیان سیویل هر دو آلیان یک ج خالن گرین کو چاو جیهان لسرن پشگیریا امریکا بو اسرائیل دوی شریده یه جدما ایریش حماس سر اسرائیل ده هفته جوتمه ده حطانها هلوستا واشنطن او کو مافی اسرائیل هي بروانیا خو بکه جبلی پشگیریا لشکری امریکا هروها دوار دیپلماسی ده جی آلی گرا سرکی اسرائیلیه وكوميناك أمريكا حفتايا بوري برنفيسك جواتا أو لكاريان نتوين يكبوي جبو آقربستك لغزاي ردكر للعالية دن أمريكا برجدي هالوسط أخويا جبو باراستنا سيفيلان لغزاي نيشان دده. We're trying to do everything we can to ensure ام هول د دنیا جی دست ما به ده بکیم با پاراستنا سیویلان و گهشتنا آلیکاری مروانی بارونجوان غزه و ام های داری زیان مروانی مزنین اوین بجن و زاروک و ظلامان دوی شریدا دکبه و ام کاری بو کم کرنا وان زیانان دکین. اف یک دمک داته کو ارتش اسرائیل اپراسیون خو لباشور کرتا غزه برفره دکه بتایبت لباجار خان یونس کو بری گلک رونشتوان باکور غزه دسپیکا شر لی بجهبونه جبو ام وی مجاره و هروها اگرم برفرهبونا وی شر لغزه لدورن دن ین رجلاتا ناوین گوتو بیج بکن نها جاناثن سپایر پسپور کاروبارن رجلاتا ناوین و ریوبر ناوندا رجلاتا ناوین یا شروو لیکولینان انکو مکرا ج اورشلیم تبلیمت جاناثن تو بخير هاتي بري حرتشتي خوازن بحثا هالوسطى امريكيش دسبيكا في شري بكم وكو من دسبيكا دجيغوت يعني امريكا يعني دودل نبوكو بشجريا اسرائيل وكو هافالبند د برافانيا خود بك وكو كوريفبريا سروك بايدن دبيجه لي جوناثان دما داوود هونجي بلكي بالا خودينا امريكا بيتر بالي دكشينه سر اليه مروفاهي كو امريكا ناراضيه وقبول ناكه كو سيفيل بيتر سيفيل لغزه ببن قرباني اف جوهرتنا يعني هجرن بيجن جوهرتنا هالوستي حطاره ديكي دنارينا تدا سدما ويتشيه. بله سیروان درباره هلوستا امریکا تا بدرستی پیناسینا وی کرد. امریکی پیدوی اسرائیل بو برسفدانه که گلکی بهز بو هفته جوتمه تدگهجن. حتی نهاجی او آمدنه دوار دیپلماسی دجی پشتا اسرائیل بگرن به تایبتی و داویه لنتوین یکبوی دجی هر هولدانه که جبو بجه آنینا آگربسته که ند دم خوده. بله پرس اوه حتی کنگی دریج بکه بگومان پرسکریکا سیویلان پرسکریکا که مزنه بله تصدم نینه کمروف هزر بکه رابرون رونشتن و کریارین اسرائیل دوی درباره دا جدانه جه وکومیناک ین که ارتش امریکا لدجی داعش دنابرا سال 2014 و 2019 دا بکار آنین من و گلکندن وکو روجنماوان مجنزیک و اویک لموصل رقا و دورندن شوپاند اسرائیل لجر پیوان ارتش که روج آوایی دخبته وکی که از باور دکم پرانیا چاودیرن خودی منطق آگادارن لی درباره هلوست امریکا از دبیجم دوبندیه که هیا لی دما که ریوبری پشتیری اسرائیل دکه او پابندی آسایی کرنا لگل ایرانیه ده انجام ده امریکی هلوسته که تند هم بر بکار آنینا ایریشان یا میلیشیاین دجی آرمانجن امریکی وکو بشک جه بزاوک گشتی دجی اسرائیل ولاتین روج آوان نشان ناده. دما کو حوسی ایریشی اسرائیل دکن یان دما کو ایریشی کشتین امریکی دکن برسوا امریکای گلکی سینورداره دما میلیشیاین شیعین عراقی بنگه عین الاسد یان بنگه روجلاتا سوریه دکن آرمانج برسوا امریکا گلکی پیوان کریه لورا از باور دکم دوبندیک لور هیه و بالکش به ام ببینن اویک دی چاوا دروجن پیشتا خوچاره سر بکه جوناثان امریکی دبیجن یعنی ایران پشگیریا حماس دکه هلوستا ایرانی هم برتشته کنها لغزه چه دبه رخنه دکن بتندی و دبیجن یعنی هلبته میورم بهتر لسر باندورا ویشری لدورن دنیا روجلاتا ناوین لدیسجی امریکی اشکره کرنه کو افشار دست حماس ببوره دست ایران جدید هیه بله افراسته لمن هول دا از بحثا کریارین امریکایی بکم ندا خویانین امریکایی راستی او کود دما وی شری دجی وکو میناک امریکی سیاستا خویا ریدان بو ایران درباره 10 میلیارد دلار د بانکین عالی سیم دا بردوام دکن دنرین آمنده امریکیان به شیوهی که درست برسوا کریارین شرین ایران ندایه اوین بریا حوسیان دجی کشتین بارهلگر د دریای سورده تو دزانی نه حوسیان بریار دایه کو ایریشی
هر کشتیەکێ بکە کو بەر بە بەندەرا ئیلات لە باشووری ئیسرائیلê diçe ev kiryarê şerin lewra ez bawer dikim ku dûbendiyek heye ez her wiha bawer dikim ku pêdiviya İsraîlê bi wê yekê heye ku bi awayekî tund bersiva Hizbullaha Libnanî bide niha Hizbullah bi awayekî rojane dizik hev de 10 êrişan dibe ser İsraîlê Emerîkî gelekî dixwazin vî şerî li Xezayê sînordar bikin lê ez bawer dikim ku منطقê vî şerî herêmî û berfireh e lewra eger Emerîkî her car rastî êrişan werin û bersiveke durist nedin ew ê tiştekî wek lawaziya Emerîkiyan were nîşandan belkî em hîn negihîştine wê qonaxê lê dibe ku em bigihin wir derbarê Xezayê Emerîkî piştgiriya İsraîlê dikin di rastiyê de piştgiriya wan girîng e İsraîl nikare bêy vê piştgiriyê şerê xwe berdewam bike lê di heman demê de hesteke cudahiyê heye İsraîl dixwaze vê yekê heta dawiyê bibe da ku desthilata Hemasê li Xezayê tune bike li aliyê din xuya dike ku Emerîkî dixwazin ji İsraîliyan re bêjin binêre çend hefte bi were hene heta ku hûn vî şerî bi dawî bikin di vî şerî de İsraîl pêdivî bi gelek çekan heye û Amerîka ev çek di hefteyên dawî de pêşkêşî wê kirine fighting in built-up areas takes a lot of arms, and Israel needs resupply from America, and it has been receiving it in the recent weeks. باشا جوناثان تبحثا دفري جيكر وشخوام تخوازن لسيرفي بابتي باخفن اللي حتى كي جان رادية إسرائيل بخوا آمادية جبو شركة هريمي يعني أم تظانن أنك تجي بحثا حزب الله كرو إيريشان حزب الله جبا كوري إسرائيل وحوثي دريا دسر دريا صورة إيريشان بموشكان دشينن يعني از خوازم ناسكم حتى كي جان رديه شيانا اسرائيلي هي امي ورن سر هلوسا امريكا وبرسفا امريكا لاسرائيل بخو حتى كي جان رديه لسر دكار لسر بيتري بريكي في شري بك Well, certainly Israel has been talking for a long time. بێگومان ئەبوویە دەمەکە درێژە و ئیسرائیل بەحسا سیناریۆیەکبوونا قادان دکە لە vê dema ku Îran û hevalbendên xwe balê dînin ser sînaryoya êrişeke hevdem û girêdayî di nav hemû pêkhateyan de. Heta niha jî ez wiha bawer dikim ku Hizbullah dûdil e ku bi rastî têkeve nav vî şerî. Gelek kesan bawer dikir ku ew ê piştî heftê cotmehê têkevin nav lê ew neketin nav. Ez bawer dikim wan heta niha ev yek nekiriye ji ber ku ew haydarin ku ew naxwazin Beyrût bibe wek Xan Yûnis wekî ku Wezîrê Berevaniyê İsraîlê vê dawiyê got. Bi kêmanî niha siyaseta rêgirtin ya İsraîlê hember Hizbullah xurt dimîne. Derbarê Hûsiyan li Yemenê tiştê ez tê digihêjim rênimaya Amerîkaya ku divê İsraîl bersivê nede. Emerîkî dibêjin bihêle em seredariyê li gel vê yekê bikin. Hûn nekevin nav de. Gelo İsraîl dikare bersivê bide eger bixwaze belê. Helbet destê hêza ezmaniya İsraîlê dirêj e. Dîtina min ew e ku İsraîl maşîneke leşkeriya bihêz heye. Eger were xwestin û pêkan be ew dikare şerê çend aliyên ser bi Îranê ve ku ne dewletin bike. Helbet ne zelale ka gelo em ê bigihêjin wê qonaxê. باشا ام ورسر برسفا امريكا كنت بخوجي تنجي نرازيه يعني تراخني لهالوسا امريكا لدفرين دنيا يعني برسفا امريكا دك يعني دنارينا حكومتها اسرائيلي بكشتيد وتبخو وكشرو فكار تدبينا دفه هالوسا امريكي يعني برسفا امريكي بتششي وي ام تظاننكو بنجهن امريكا اللي بتايبت العراق وسوريا بدهن جاران دفان دمها هذا بيتري دمها راستي ايريشي ميليشاين سر بايراني بفونه هل وسط أمريكي تشاوا دبينه ودفي تشاوا به دنارينا وده. First of all, I'm not an American citizen, so بری هر تشتی از نه ولاتیکی امریکی ما ایجا نجهه منه کو از دخوازه وی سیاستیج امریکا بکم یان سیاست کدن لی وکو کسی که جدروا از دکارم بیجم روشک چه بویا کو هزین امریکی تیدا حتی نها بهتری هفته جاری جدسپیکا وی شریفه راستی ایریشان لعراق و سوریه بونه. لی برسفا امریکای زیده پیوانکریه ایدی وکن نبونا ویانه بو برسفدانه که درست دجی وان ایریشن دجمنانه سر بنگهن امریکا خویاده که. وی داویه کشتیه که امریکا به ناوی USS میسن بو آرمانجا ایریشه که حوسیان پشتی وی تبرسفه که درست نهات را گهاندن.
پشتی قۆناغەکێ ئیدی خویا دکە کو دژمنن ئەمریکا وەیەکێ تێدەگهێژن کو ئەمریکی ناخوازن بەرسڤێ بدن و دخوازن بە هەر بۆهایی خوددوری شەرێکی نو لە ڕۆژهەڵاتە ناوین بخن. هەلبەت ساڵا بێ ساڵا هەڵبژارتنانە لە ئەمریکایە تشتی هەری داوی کو سەرۆک بایدن دخوازە ئەوە کو شەرێکی نور لە ڕۆژهەڵاتە ناوین دەست پێ بکە و ئەمریکا دەناو دەبە. ئەv تێتێگەهێشتن لێبەلێ خاڵەکەیە کو پشتی وێ ئیدی نەما پێکانە ئەمریکا بەرسڤەکە بهتر بهێز هەمبەروان ئێریشان نەدا. تەنێ ئەگەر ئەو ئامادە بە وەک وڵاتێکی دیار ببە کو دخوازە بە هەر ئاوایی خوددوری شەر بخینە. ئەv ژین نە هەلوەستەکە باشە ji بۆ هێزەکە مەزن نە تەنێ di çavê Amerîkada lê herwiha di çavê cîhanê de ji ber ku Amerîka ew welate ku berpirsiyara çavdêriya riyên enerjiya cîhanî ye. Eger bazirganiya bi riya deryaya Spî bi berdewamî rastî êrîşan were wê ev yek bandorekê li nirxên petrolê bike û paşê jî li ewlekariya cîhanî. Ji mêj ve Amerîka ew welate ku parastina vê yekê dike lê eger ew nema dixwaze vê yekê bike dê encamên wê biryarê metirsîdar bin. Ez bawerim em nêzîkî kêrîlka biryarekê divê derbarê de dibin. Tu dibêje koordinasyon di navbera İsraîl û Amerîka de heye yanî em bêjin bikêmanî ji ber got li alîkî İsraîl jî gelek bingehên em bêjin Hizbullah yan milîşiyayên ser bi Îranê ve em bêjin li paytexta Sûriye yan li Himsê yan li hinek deverên din yan Helebê wekû nimûne dike armanc û carna jî Amerîka bersiva wan êrîşandin ew cihên kojêtê çil Iraq û çil Sûriye lê mesela parêzgeha Dêrizor wekû nimûne rast çend cara rastî êrîşên Amerîkî wekû bersiv li ser êrîşê milîşiyayên hatin. Yani tu dibêje asteke koordinasyonê di navbera İsraîl û Amerîka de heye? ئەرێ ئەز وسا هەزر دکم گومانە من نینە کۆ دناوەرە هەردوواندا پەیوەندی هەیە. ئەس دەزانم کۆ ئەمریکا بکەونە شۆپی پشتگیریە دەدە هەلمەتە ئیسرائیلە یا دژی هەوڵدانên ئێرانê yên bicihbûna li Sûriye. Ji ber vê yekê ez bawerim hevrêziyek heye û cûreyeke dabeşkirina kar ew bû ku rêveberiyê ji İsraîlê re got binêrin em naxwazin rojhilata navîn şerekî giştî bibe. Ji ber vê yekê hûn bala xwe bidin ser Gaza û hêzên dinên rojhilata navîn ji me re bihêlin. Biriya rêgirtinê an jî kiryaran eger pêwîst bin. Ji ber vê yekê dema ku me dît wek nimûne barhêlgera USS Gerald Ford di rojên destpêkên şer de hat deryaya Spî ev bi aşkere gotinek bû hem ji İsraîlê re ku ne hewceya hûn xema vê yekê bixwin em ê eniyên dinên şer bi rêve bibin û helbet ji Hizbullah û Îranê re jî ku xwe tevlî nekin. و ئەگەر هون بکن گروپێکە جەنگەیە کەشتیە بالافرانە ئەمریکای لە دەریای سپیە و کو پێویست بە ئەوەی وەڕاوەستینە. هەمان تشت بە USS دوایت ئایزنهاوەرە کۆ کۆمەکە شەرە کۆ هاتە کەنداڤێ لێ هەست دنەرینا مندا ئەوە کو vêyekê alîgirên Îranê ve negerandine û dibe ku pêdivî bi tevgereke bêhtir hebe. Lê belê bêguman hevrêzî di navbera hevpeymanan de heye û ew hevrêzî ji bo her du aliyan pir girîng e. باشه اگر یعنی اسرائیل امریکا ج اسرائیل خوازه کو یعنی بکیمانی امریکا خوازه اف شر لغزه د سینور غزه ده بمینه اف شر ناور اسرائیل و حماس ده ولا یکی دن ایرانی و ملیشیان سر به ایرانی و حول ددن کو وان ایریشان برفره بکن یعنی هلوستا اسرائیل و چاوبه یعنی وقت تقول شیان اسرائیل یعنی لشکری هنا واسرائیل دکاره به بشکل اشتراکی هرمی لگلو او حزل اسرائیل هيا کو تفلی امریکا به اگر هات و افشار بو شرکی هرمی Tevçûneke mezin dikare ji çend aliyan ve dest pê bike. Weke me berê jî behs kiribû, li sê deveran heta li 4 deveran jî germbûn heye. Lubnan, Sûriye û Iraqê. Ev her sê dever, Lubnan ku Hizbullah Lubnanî êrişî İsraîlê dike û Sûriye û Iraqê ku alîgirên Îranê êrişî hêzên Amerîkayê dikin û ya çarem jî bêguman Hûsî ne. Bi kêşeya keştiyan li navbera kendava Edenê û deryaya Sor di tengava Babilmendê da û bi dîtina min ev dever ya çarem ew devera ku niha germ dibe ji ber ku metirsiyên Hûsiyan digihêjin asteke pir û pir bilind. Heger dibêjin ku ew ê êrişî hemî keştiyên ku ber bi bendera îlat ya İsraîlê ve diçin bikin ku wan di van rojên dawî de got gelo wê çawa be û bersiv wê çawa be. Belê aşkere dê bersivek jê re hebe. Ger ew dest pê bike, êrişên giştî dê bibin. Hêzeke deryaya ku ji hêla Amerîkayê ve hatî zêdekirin ku dê bi leşkerî rê li ber Hûsiyan bigire eger van gefan pêk bînin. Ez dikarim bêjim têgeha ku Hûsî hûn dizanin milîs
پۆلیسەکە ئێلەکە لە باکوڕی یەمەنەیە و سەربخوا ئێریشان پێکتینە درۆن و موشکên بالستیک بەکارتینە نەجددیە. هێزا کو لە پشت شیانە لەشکریە حوسیان ڕادوەستە سوپایە پاسدارên شۆرەشە ئیسلامیە ئێرانەیە ji ber vêyekê aşkereye ji van hemiyan ra bersivek tund divê vêyekê li ber çavan bigire. Ne tenê pêwîst e ku rê li hûsiyan were girtin, Îran li pişt wan e. Ji ber vêyekê bersiveke rastîn ji vêyekê re çi ji Yemenê be, çi ji Iraqê be, çi ji her devereke din be, li gorî nerîna min e kesane, ew ku ew û şivanê wan werin muhasebekirin û şivan jî li vir Komara İslamiya Îranê ye. باشە ینی حتانها ئەم بەحسا میلیشیان سەر بە ئیرانی دەکەن و بەحسا ئەگەرە شەڕێکی بۆ وەکالەتە یان تشتێک گوتێ دەبێت تشتێک گۆنها دەبێت ناکۆکیەکە بۆ وەکالەتە یعنی تەنێن گروپێن سەر بە ئیرانێ بە ئێریشی بنگەهێن ئەمریکی دەکەن یان ژی هەوڵ دەدەن کۆ ئێریشی ئیسرائیلێ بکەن و ئێریشی ئیسرائیلێ بخۆ دەکەن وەکو حەزب الله و حوثی مەسەلەن لێ ینی تدبێژە هەگەر هات و ئەفشار بەرفرەتر بوو و ئێدی دناف عرض إيراني دجي بيكويري يعني أم بيجن وارتشا إيراني جي ببا أرمانج يعني تفيكو أفايا وجبن كنترول دركف يعني وببا شركي دن وببا تشتكي دن. I mean, first of all, the Israel Defense Forces have their بری هر تشتی هزن بروانیان اسرائیل دوی شریده د دربار غزه ده سردستن. وەکو کومە بەحث کرد زیاتری دو مهن شەر دەبە و حەماس لە غەزای هێنجی نەهاتیە ڕوخاندن. سێ فرقەیەن ئیسرائیلێ نەهات دە هەوڵە ژناوبرنا وێ دەنە و زیاتری سەد لەشکر هاتنە کوشتن. ji ber vêyekê bêguman İsraîl naxwaze qada şer berfireh bike ger nehewce be. Nerîna min ku em bi zelalî bibêjin ew e ku di her rewşê de girtina rasterast bi ser Îranê de dê ji bo İsraîlê gelekî mezin be. An ku ez bêguman dikarim xeyal bikim ku İsraîl ger pêwîst be dikare êrişî çend milîsên alîgirên Îranê bike. Lê têgeha şerekî rasterast di navbera İsraîl û Îranê de bawer nakin bibe. İsraîl natirse ku rasterast li armancên Îranê yên li Sûriyê bide. Hêjayî balkişandinê ye ku leşkerên Îranî li ser axa Sûriyê bi êrişên ezmaniyê İsraîlê hatine kuştin. Lê di heman demê de eger em behsa rûberûbûna kêşeya giştiya Îraniyan bo ewlekariya navçeyê bikin, ev ne tişteke ku İsraîl wê bi serê xwe kare be yan dikare yan jî bixwaze bike. Bi dîtina min ev dê bibe mijarek ku rojava bi hevalbendiya bi İsraîlê ra bide ser milê xwe ji ber ku armanca Îranê ya serdestiya li herêmê ne tenê gefê li İsraîlê dixwe ew gefê li tevahiya nexşeya ewlekariya navçeyê dixwe di nav de jî kendav û li bakur û berjewendiyên aboriyên serekeyên Amerîka û Rojavayî. Ji ber vêyekê dawiya dawî mijara rasterast ji bo zexta Îranê ya ji bo serdestiya li herêmê ew e ku divê hevalbendiya Rojavaya bi pêşengiya Amerîkayê beşdar bibe ku İsraîl dê bêguman beşek be ji wê lê ne tenê an jî ne pêkateya sereke be. بحثا ولاتين كندافي و اف جي خالك جرينج كو دفين بحثاوي بكن جوناثان جدس يعني بري جو اف شر غزه دس بك بري ايريش حماس يا حفته جوت مهي هدي اخافتن يعني بكيماني دزغهن راغهاندن اده اخافتنا لسر ركفتنا كاشيان بيمانه كاشيد نابر اسرائيل وعربستان السعودي ده بيتر بو وحتى محمد بن سلمان جي بحثا ويك يدهف بيفينك تلفزيوني دكيركو دانوستاندن بكيماني هي نها دروشك وصاده بتايبتكو افشر يعني راسته امارات وكو نمونه هفال بندك اسرائيليانو بشجريا اسرائيل دشر دجي حماس دكو تنكرنا حماسي ليلاليدن اف مثلا دريشكرنا شر اجرين نيزيكبونا اسرائيل وولاتين كندافي يندن بتايبت عربستان السعودي كو هي نبويا فرمي نبويا هفال بند اجري ويكي لاواز لكن دنارينا تدا. Well, certainly I think that for as long as the war continues. بێگومان ئەس باوەرم کو حیا شەر بەردەوام بکە توی بهتر چالاکیەکە دیپلۆماتیک نەبینی دەما کو ئیسرائیل di şer de ye û şer wek li her welatekî din xala sereke ye û diplomasiya Afriner dê nebe beşek ji wê heyamê. Bi dîtina min ji bo hewildanên dîplomatîkên pêşerojê pir giring e ku İsraîl niha derbeyeke pir giran li Hamasê bide. Dawiya dawî mêrgehên yekbûyên Ereb, Behreyn, Megrib welatên dinin ku di çarçoveya peymana Ebraham da nêzîkî İsraîlê bûn
نجبر قنجی یان کارکی خیرخوازی بون. وان دخواستن خوانیزیکی ولاتکی پر بهز بکن که دجمنین وانین هفپار هنه او جی نیازین هریمین ایرانینه و هلبت تفگرین اسلامین سیاسیین سنیین وک حماس برادر مسلمان و تفگرین دنن بوی رنگی دوی واریده تفگر لشکری و دیپلوماسی به هفه گریداینه. جبو که اسرائیل د پیشروجی ده بکیجه سرکفتنک دیپلوماتیک نهاد دوی سرکفتنک لشکریا پر دیار هبه. باوریا من او که لپاش پرده و حتی با اشکری جی اماراتی و کسایتین پای بلندین عربستان سعودی جی پر ببالداری و روشه تماشا دکن. و پر هیویدارن که اسرائیل دربایه که پر دجوار لدجمن هفپاری وان حماس ریخستنا اسلامیا سیاسی سنی لغزای بده. اگر اسرائیل بکار به ویکی بکه و دمی از باور دکن که ده ری زلال ببه و پیشروج ده جبو دسپیشخرین دیپلوماتیکش به. گر نوسا به و هنگی او باندوره که نیینی لسر هر شانسی که بردوام کرنا و پیواجویه بکه دما کوچک بیدنگ بمینن. جاناثن سپایر پسپور کاروبارین روجلاتا ناوین و ریوبر ناوندا روجلاتا ناوین جبو شروع و لکولینان مکرا گل سپاس بو بشداریاته.